Sergeant Martin, sir. Oh, come on, Julius. This is outrageous. I did my bit for king and country. Be that as it may, the war's over, lad. I will not have drunken brawls on my streets. Sir, I'd let you know. I knew Lord Kitchener personally. I don't care if you fetched and carried for the bloody governor. Julius, I warned you before. I will not have stick fights in my village. Sergeant Martin, please, sir. I have 6 wives and plenty children. I don't believe a word of it. Hey, what do you think you're doing? We've only the one cell, lad. It's only till the magistrate sees you. And when will that be? Sergeant Martin, sir, you're making a big mistake. Wat vir 'n lord is jy? Jamis, geef vir ons stand. Jamis, geef vir ons stand. Jy moet klaar kry met die afleier uit Tarantaal. Ai, die ma van jou darm, hè? Ons kan regtig nie sê ons het honger nie. Ag, is opslag goed wat. Ek hou eintlik net van pompoenkoekies. Ek weet. En jy gaan van my eerste baksel kry. Kom, ek gaan maak vir ons koffie. Ek kan aansteek. Jy help vir Tarantaal. Jy's ganste oorig met vuur. Toe. Hermanus sal seker nou hier wees. Hy sal vroegdag dorp toe. Eintlik ek is nie haastig vir die perd nie. Ma het gesê ons moet 'n plan maak vir 'n dak. Maar dan moet jy wag vir Hermanus. Hy sal weet wat om te doen. Nee, ek en Tarantaal kan sommer self kyk wat. Ons het al dak geslaan. Hans. Hy sê jou nie byt nie. Die dinge van die oorlog is mos nou verby. Ek sien hoe kyk hulle vir my as ek speel in die kerk. Hans horrel op die orrel. Waar was hy toe hulle kommando gery het? Hoe het hy in 'n vrouekamp gesit terwyl hulle in ballingskap is? Hans, jy kan mos nie daarvoor help nie. Ek kan nie help vir wat my pa was nie. Maar dit stop hulle nie. Praat jy nou, Hans? Jou ma. Dan mem sê jou pa het later wel gaan veg. My ma sê wat sy wil hoor. Het sy al die briewe gewys? Ons huis staan nog, Rali. Julle is in lê. Die ganske distriks in lê. Wat is daar die slangetjie? Bok aan die kolletjie. Vraagteken. Ag, los dit tog asseblief, Hans. Dis wat die plaas se naam moet wees. Vraagteken. Kom maak ons koffie. Tarantaal! Kom kyk na die dak. Piet Plek, ek wil nie my konsensie beswaar nie. Trap eerder voor ek iets sê wat ek nie wil sê nie. Ek kom beklei nie, mevrou. Ek het werk. Werk? En wat ambag jy nogal? Jy is net 'n man oor jy broek dra. Hermanus met jou blootgery het. Hey. Ek het gesê ek kom beklei nie. Ek het net kom sê hy's waar hy hoort. Wat sê jy vir my? Meester Havenga is in die tronk. Vir aanranding. Wederom, mevrou. Ma, gaan ons weer kamp toe. Nee, man. Hy mag ons nie weer vat nie. Kom. Vir wat se aanranding? Meester het die ding mens getug. Een van gister se dinge.
Ek wist dit nie. Inderdaad. Ek moet dorp toe, dadelik kan julle my vat. Ja, ons moet vir ma bykry. Sy ken vir Jack Morton. Kom. Up you get. The magistrate will be hearing cases tomorrow. Nee, my magtig. Ek kan nie hier sit en... Captain Trollope is a busy man. He's planting trees today. Trees. Ek glo dit nie. Ek word nog mal. Hy kon 'n melk. Ag, Ek soek biltong en boerebeskiet. agter watter kommando het jy gery? Generaal, ek ken hom. Wat van naam? Dillery. Nee, meneer Ken. De Wet. Die weet. Ai, alle dit. Biltong, boerebeskiet. Is dit so? So dat jy seker vir oupa's kleintjie Rigter geken. Regter. As sy vrou sê hy het saam met De Wet gery, glo dis kan Middelburg geval. Ja, Rigter. So sterk. Ek ken. Jy is van lieg aan mekaar gesit, jou sleg ding. Aan skakie. Kom mevrou. Kom help my man. Vandag kry Morton op sy tabernakel. Ma, moet asseblief nie rustig aan kwaad maak nie. Jenetjie ons. Jy kan bly wees, jy's al wat ek het. Toe, wat kry jy in Tarantal jou perd? Ja, ma. Raleigh, ek praat. Dat ons nie die gedrag kon voes nie. Ma, koos my pa. Nee man, ons kom vir Mania. State your name and business, please. Miss Emily Hobhouse. I'm here to teach the Boers spinning and weaving. Jeking. Kyk hoe lyk sy daarvan. Do you always teach in a state of undress? Look, it's his word against mine. I didn't come all the way from home to be insulted. There were witnesses, Sergeant. Kry nou in, Jack Morton. My ou bene val al gat. Please wait your turn, Mrs. Richter. Yes, love. First come, first Hey, served. jy praat nie met my nie. Ek is enkeld gereformeerd. Dominee Roos sal jou soort met 'n stok bykom. What's she say? She's calling me names, isn't she? Ordentlike mense praat nie met jou soort nie. You speak English. This is our country now. Maar ek sal jou ons krippel slaan met my Ladies, please! Mrs. Richter, you can't just come in here and threaten people. Nou kry haar weg hier voor my aangesig. Sy haar jeking op 'n ander plek loop krap. What's she say? You are leaving. Escort her to the station. Here, I'm not going. I have come here to serve the soldiers who are away from home. Consider yourself fortunate. If I had the facilities to accommodate females, I'd lock you up. Wouldn't dare. Come along, miss. Come along. You're a piece of the empire now, love. Don't you ever lift your stick. Jy moet tog reënwater probeer. Dit help vir die plooie. What's she say? Hey? What's she say? What's she say? What's she say? Waar is Hermanus Havenga? Mr. Havinger will be staying with us at least until the magistrate sees him. Morton, jy loop haal hom nou. Wag nou, Tant Miem. I am willing to pay his fine. I'm afraid that's for Captain Trollope to decide. He'll be hearing the case tomorrow. Wat 'n ding is jy? Die man kom nou net uit een van julle kampe. Please, please, please. If you have anything further to say on the matter, be in court tomorrow. Ek sommer 'n lelike uitdruksel. Jy laat daardie ding loop, maar vir 'n goeie mens is daar geen genade nie. Can we see him? Yes, tomorrow in court.
A man needs to be taught a lesson. Simply cannot tolerate thuggery of this nature. Kom ons loop, Raleigh. 'n Christenmens kan ook net suffel sluk. Look. Captain Trollope is a fair man. Kom sês ja. Hy sal nie sy pinkie uitlit vir 'n boer draai nie. Well, now, what do you think of all this? We'll build right here. Provided we find water, of course. I'm sure Mother will love it. She never really did like the house in town. If she decides to return. Oh, Father, she will. As soon as Granny's well again. Of course. Come, my dear. You can mind the doorstep. What? Oh, dear. We'll have to do something about that. And here we'll have a huge fireplace. Flagstones? Certainly, nothing but the best. And over here, we'll have a bay window looking out onto the wood. With a window seat for Mother. Do you remember the man in the wood? Of course. The maniac, he nearly killed me. That maniac is now a prisoner, awaiting trial. I'm not a bit surprised. He's a teacher. Or was, before the war. Mr. Hermanus Havinger. He fought against us, then was exiled to Ceylon. He got back only yesterday. Of course. The graves in the wood. Yes. He's related to the woman who sold us the land. Oh. Why? What did he do? Usual thing. Old war grievances, fists flying. I have to impress on these people that the war is over. I may have to make an example of Mr. Havinger. Can you just do that? Under martial law, I can do anything I see fit. Waar kruip jy uit? Kom per verpad. Waar? En jy lieg nie weer vir my nie. Jy praat Engels soos 'n groen Engelsman. Ek leer op by die nonne by Switzerland. Ons scout jy vir die Tommies. Ek kon 'n scout. Ek is Julius Mhlomi. En Julius Mhlomi patlei niks. Is dit so? Waar kom jy aan jou lord lere? Hey, Besutu, ek praat met jou. Ek vat hom by die Tommy officer. Hulle vat my PS, hulle eet hom. Die boere vat my PS, hulle eet hom. Ek kry niks. Niks.
Kos was skaars in die veld. No, vir wie se patling? Mr. Mashlomey, you have now stretched my patience to the limit. Beer drinking and stick fighting may be all very well where you come from, but it is quite unacceptable here. 6 months hard labor. Dit moes lankal al gebeur het. Your Honor, if I may be so bold. That is all you have been for the past half hour, Mashlomey. You are quite the worst liar I have ever had before me. Take him away. Hy kos die 5 vingers van Moses. Sommer so in ons hof. Die Engelse sal nog leef dan, mem. Hermanus Herringer, will you take the stand? Jy kom nou indoen. Ag, jy moet ook kom kyk. Sy genoeg dat sy vir Hermanus geskend het nie. Geskend? Der krawatsdominee. Hierso, 'n eislike blerd. Silence in court. Hermanus behoort nie daar. Silence in court. Mr. Herringer, I don't propose to waste the court's time on this matter. I have before me the sworn statement by Mr. Peter Fouché, accusing you of attacking him physically. Now, I can, if you insist, call upon Mr. Fouché to repeat this accusation. Do you wish me to do so? No, I've read the statement. En ek dring daarop aan om hierdie hof in my eie taal toe te sê. Sê hom, Hermanus. Dis presies wat jy moet doen. Silence in court. This is an outrage. The man is defying the official line. Mr. Herringer, there's nothing wrong with your command of English. In fact, you should be proud of it. Ek is 'n Afrikaner en ek dring daarop aan om hierdie hof in my taal toe te spreek. You are being difficult. However, I don't propose to lower this court to your level of pettiness. Now that. Hush, please. Very well. Just remember that you are under oath. How do you plead? Guilty or not guilty? Ek het skuld aan dat ek nie Hens op sy nek gebreek het nie. Silence! Silence! I will not have these demonstrations from the public benches. Herringer, I will allow you to rephrase that answer. Guilty or not guilty? Ek het skuld daaraan dat ek nie die Hens op die riem gegee het nie. You, sir, are in contempt of court. And quite obviously guilty. The war is over, Mr. Herringer. And I will not allow you to wage your own war in my district. We are in the process of rebuilding this land. You may not wish to help, but for the next month I'm going to force you to do so. 30 days, hard labor. Take him away. Trollop! Jou soort kon my nie in salon breek nie. Ek lag vir jou 30 dae. Dis te erg, ons kan nie dit toelaat. Ek dink as jy hom so 'n bietjie langer afbind, dan kan ons sy mooi lus maak. Dankie. Tom, jy mag sê. Maar wat? Hier is die plek vir agtereers. Dra self jou plek. Chef. Die man het 'n oorlog gehad. Kan hy nie maar droë grond werk nie. Om Groottoon, moenie jy bodder met die bandiete nie. Gaan doen jy net jou werk.
Mani, Ag, los dit dan, Toon. Dink Argentinië. kom, ek het nie vandag lus vir jou Argentinië nie. Die man ry nou vir Mani nou daar sonder end. Sy mes is stomp. Hy sal Mani nooit breek nie. Boucher. 10 minute. 5. As die tyd begin gaap nie. Die brug moet aankom in Junie staan. Ons jou so bietjie so toe en dan hierdie punt kan jy dan so plaas maar jy raak so lekker. Jy moet uit die water uit bly, Mani. Hoe? My heup vertel my hier kom groot reën. So 'n bietjie geluk dan kom die rivier af en spoel Piet Vlek see toe. En Wim sê ook daar kom reën. Sy sien wat jy voel. Hoe is die klein goed? Janneman, klein Mani. Sleef. En Wim kyk 'n bietjie agter hulle. Die goedjies vir jou gebring. Dankie. Pompoenkoekies. En borstigheid. Sy Mani is baie beter. Dan het hom klipdagga getrek. Dankie. Dit is te veel op een keer nie, hoor. Ek sal dit los, Rani. Dit nou is moeilik. Ek weet. Los lê ewig in die steek. Die verkeerde hawer gaan lê in Salon. Nee, Mani, dit mag jy nie sê nie. Jannemans is nooit in so 'n pekel beland het. Janneman sou vir Piet Vlek doodgemaak het. Hy was 'n beter man. Jy was dit. Jy nooit vir my ja gesê nie. Wys. Is dit kos en klere? En dalk 'n mes vir my rug. So. Dis vir my bors. Jou bors maak keer niks nie. Ek het 'n kampwag geken wat vir hom baas gesê het. Sy jou baas saam gaan. Ek het jou gesê is vir my bors. Kom maar, we gaan. Vat hom. Kom. Kom. Vat hom. Staan! Of hy stikkend.
Hy kom nie tussen 'n man en sy baas nie. So, wat staan julle so? Wat werk om te doen? Sal voor rooidag oorwas. Bliksem en donder daarom nou te veel. Met die tent hou. De lantaarn is mos daarom daar. En je Hans moet morgen je dak begin slaan. Het is tyd dat hierdie neste behoorlik ys kry. Manie sê ons moet wag. Sê ons moet wag tot sy pa kom. Maar dan kan jy net sowel vir kompensasie wag. Praat nou nie oor praat as nie, maar jy skuld die kind die waarheid. Hy kry nou nog nagmerries met mineraal. Hy raas in sy slaap omdat daar nie genoeg kusspykers is nie. Hy keer dat ek nie te sien die kombers toe. Stop dit! Jy moet nie jouself so aanhou uitmergel nie. Hoe gee ek hom nog 'n dood? Ek kan nie. Ek kan maar. Dis nou nie my plek nie. Hermanus, hy het mos met kinders gewerk. Dis nog weke voor Hermanus kom, tant Miem. Nee, ek het klaar gedink. Hermanus moet uit. Dominee Roos moet help. Maar hoe kan Dominee Roos help? Nou, hy sal. Hy moet. Dis generaal De Wet se wens. Ek het vir hom geskryf. Wanneer tant het my niks gesê nie? Ag, kind, my kop is vol honderde ou dinge. Ek kan ook nie altoos als onthou nie. Is dan Miem seker? Maar ek het die brief as jy my nie glo nie. Ek moet hom net gaan soek. Dis goed so dan. Seker maar inkruip. Hermanus gaan weer uitkom. Ek het dit gesien, Rali. Wat het tante gesien? Skool. Vir ons boerekinders. Vir my Hans.
te oud om te leer nie. En hy mag nie soos sy pa. Nag, Rali. Nag, Tannie. Zeer achter trouw. Ek had weer het genoegen gehad in schrijven van u te mogen ontvangen. Elk schrijven van u roept de herinneringen van u oorleden echtgenoot. Zijn heldenmoed helder voor mijn geest op. Uw jongste schrijven heeft mij zeer ongerust gestemd dat een dappere krijger van onze volk, dominee, luister jij, dat hij als een bandiet in die district moet werken, is een bittere kelk om te ledig. Is so, ja. Ja, en ik wil nog een voorstel maken ook. Dat hierdie ongelukkige geval onder die aandacht van die leraar gebring moet word. Ek? Wat op deze aarde kan ek nou doen? Wag laat ek klaar lees, dominee. Ek geloof dat de krijgsman zijn straf rechtvaardigt, al dan niet veel eerder in dienst van uw kerk en gemeenten moet uitdienen, onder zijn eigen mensen. Zoals altijd uw dienstwillige generaal C.R. de Wet. Maar hoe? Ek kan toch niet in een magistraat ingaan, hè? Niks geteen nie, dominee. My oorleman het baie keer bandiete gekry vir die plaas. Ons moes hulle net oppas. Dan wie meen, Hermanus moet vir die kerk kom werk. Maar die kerk mocht toch bandiet uitvra? Sê net nie vir wat se werk nie. Ah, die skool. Die skool. Ja. Generaal de Wet is 'n wyse man. So sê ek al toes. Ek sal met Trolle praat. Ek sal seker die brief moet wys. O, nee, ons moet nou nie die generaal intrek nie. Dominee, wat maak jy? Sy moeder was 'n dankoffer. Ek wil hom skoon vir haar teruggee. Maar sy sal hom mos nie vat nie. Oh, wat 'n moeder sal so 'n reine diertjie verstoot? Sy sal nie weet hy's hare nie. Dominee, hy ruik dan nou die ene boerseep. O, wee, ek wist nie. Los tog maar die boerdery vir die boere, dominee. Gee. Ons sal hom haas groot maak. My wyfie gaan 'n skortkompetisie op die werf. Wat dan nou van sy ma? Nou wat maak 'n mens met 'n dankoffer, dominee? O, nee, ek kan nie. Ja, Hermanus gaan honger wees as hy uitkom. 'n Meester skool nie goed op 'n hol maagie.
Hey! Nee, vriend. Daar's 'n drif al haar af. Sy twak gaan sit. Magtig is die man mal. Vir wat neek hy nou hierdie? Go, Hunter. Go. What? Jy ken sy perd. Hy het nie al sy varkies nie. Hoi! Is dit diep hierso? Ja, hy gaan nie omdraai. Ry hom. Ry hom, oom! Ry hom! Ry hom, oom! I'm a bad idiot. What's I know? Don't you ever manhandle my horse again. Stop. 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 Tommy, come on! Oh dear, thought Tommy as he ran. Whatever will... Batters. Whatever will Father say? The cows are not in the meadow. The cows are not down by the stream. Jacoba, sit near. Father will be angry. I will not tell a lie. The cows... Come in. Miss Trollope, may I have a word with you? To my office, please. Of course. Betty, please continue. Yes, miss. Now pay attention. I can hear the slightest noise from Mr. King's office. Batters! Are you listening? Yes, miss. Quiet. What is it? You don't look well. He's here. Completely unannounced. Lovely surprise. Who? Mr. Charles McLean, the new school inspector. Well, it's about time. Perhaps we'll finally get those new books. You don't understand. The man is a witch hunter. He's been appointed to burn teachers and principals. Well, I'm sure the department won't employ someone like that. Oh, come and meet him, you'll see. Tommy knew he would be punished. His father had warned him against... Mr. King, why are the classes so rowdy? Well, you said you wanted to meet Miss Trollope. We're both here. That's no excuse. Rowdiness means one thing, a lack of discipline. In my teaching days, I could leave the room and still hear a pin drop. What did you do? Bind and gag them? Miss Trollope has only recently joined us. She's from Natal. I know. Now I understand why the Boers couldn't take Natal. Excellent shot. Must be 4 runs at least. Leg before wicket. What? Sir, you are a cheat. Oh, not so loud, please. Mr. McLean's eyes and ears are everywhere. I wish he'd go back to where he came from. Sitting in my classes every day. You poor
Steady, you two. No, I must say, I'd rather like to meet this inspector you talk about. He certainly seems to have made an impression on you two. Oh, no. Oh, please, not today. Cricket op die Sabbat. Ek sal nie lank wees nie, tannie. Ons vat nie nee nie, dominee. Ek sal nie lank wees nie. Good afternoon, Reverend. Good afternoon, Captain. Miss Trollope, Mr. King. Reverend. Afternoon, Reverend. Well, as you can see, we're very much at our ease here this afternoon. I hope it doesn't offend you. We all have our ways, Captain. I am sorry to do this on a Sunday. But you were very busy during the week. Quite. I think those trees I planted should make a difference, you know. Our village needs a little touch of green. Don't you agree? Oh, would you care to join us in some tea? No, thank you. I don't want to waste your time, Captain. I am here to ask your permission for convict labor. Oh. Yes, I just wouldn't have thought the church would have been interested in The using times that. are not normal, Captain. I cannot ask men who are rebuilding their lives to come and work for the church. And I only need one man. Well, I shouldn't think there'll be much difficulty about that, but you do understand that thereafter you will have to be responsible for the man. That is why I'm asking for a man that I know, who will not run away. Mr. Hermanus Hafenga. Oh. Yes, well, I don't think, really, that that's a very good idea, Reverend. He is a member of my flock, Captain. He will do what I ask. Yes, I understand. I understand what you're saying, Reverend, but I still... I We're think talking about... it's an excellent idea. Peaches, we're talking about that man who attacked you. I know. Allowing him to serve for his church could be a real feather in your cap. Show the people martial law can be compassionate too.
Thank you.